Прывітанне, шаноўныя сябры, і гэта зноў вы слухаеце і глядзіце падкаст «Гаворыць Гродна». І сёння з вами, як заўсёды, Ірына Новік і Антон Шаранкевіч. Прывітанне, дарагія сябры. І сёння я прапаную ўзгадаць такую тэму, як што гродзенцы глядзелі ў нулявыя гады па тэлебачанні і не толькі. Будзем спрабаваць узгадаць, з чым нас тады тэлебачанне так это зацягвала. То бок мы сёння ўзгадаем, што глядзелі гродзенцы, пакуль не было нашага выдатнага, супер-пупер крутога падкаста, відэа-падкаста «Гаворыць Гродна». Ну так вось, для тых, хто яшчэ жыў, калі мы не прыдумалі гэты выдатны падкаст, вось пра тых, пра той контент, который яны спажывалі, мы ўзгадаем сёння. YouTube только ў 2006, што ли, годзе з'явіўся. Нічога не было. Палова нулевых «Гаворыць Гродна» не было, Ютуба не было. Што гэтыя людзі глядзелі? Нулевые, напэўна, само тэлебачанне, не магу сказаць, што ў мяне быў нейкі час глядзець, але гродзенскае тэлебачанне, тут не то, што гродзенскае, што ў Гродні паказваюць. Это заўсёды у меня такое ўспаміны. Это расійскае тэлебачанне і польскае тэлебачанне. То бок польскае тэлебачанне гэта у меня просто вот каляды, Новы год, дзе там по ТВП-1 показывалі штогод «Адзін дома», «Адзін дома 2», што амаль што не было магчымасці ўбачыць у тэлевізоры на беларускіх тэлеканалах, што вельмі рэдка паказвалі. Вот. А па польскім штогод перад калядамі ты ўжо рыхтуешся, як бы будзе магчымасць паглядзець хоць на польскай мове, нічога не зразумела, але будзе смешна, што там гэтыя бандыты там То бок такая гродзенская версія, как это там, с лёгкім парам, да? Да, вот это «Адзін дома» па-польску. У мяне ў дзяцінстве было такое, і мультфільмы я памятаю, які там паказваюць гэту пчолку Маю, этот Смурфікаў, Смерфікі, да. То бок, які Рэксік, Лёлька і Болька. То бок, вот у мяне ў дзяцінстве дакладна хоць і заўсёды ўзгадвае старэйшае пакаленне, што ў іх у дзяцінстве гэта было ў канец 80-х, 90-х, але ў мяне нулевыя таксама гэта зачапіў. А расійскае тэлебачанне ў мяне чамусьці вот асацыюецца з усімі гэтымі серыяламі. Вот моя бабця пастаянна там глядзела нейкія гэты расійскія серыялы. Я нават памятаю толькі назвы, зараз узгадаю. «Кармеліта», да, пра нейкіх там коней, цыганаў, што тут такое. Ось, і «Бедная Настя», што тут таксама з гэтага. Ось. Але я дакладна яшчэ памятаю па Беларусі, это, по-моему, ОНТ, што ли, круціцца, нейкі другі. Вот у галаве у меня дакладна засеў серыял «Клон». І я, дарэчы, не толькі мне, я вот у каго са сваіх вот там сяброў, знаёмых, аднагодак, так каго не спытаеш, вот хто памятае такі серыял «Клон», все чамусьці памятаюць, вся гэта маловасць. Я не ведаю такого серыяла. Штосьці вот это вот бразільская, там, усходняя, ну вот лацінская гэта тэма лацінскіх гэтых серыялаў. Я не памятаю, тому што там Бразілія в агуле, ці можа Мексіка, якая, нейкая вот з той тэматыкі, я так разумею, Санта-Барбара, што ў 90-х было, але можа карцей, вот штосьці з гэтай тэмы. Дакладна пра што это. То бок некае мыла, такое мыла на да, на шмат серый, на некалькі гадоў. І калі не памыляюсь, вот я памятаю дакладна, першая серыя гэтага «Клона» пачалі паказваць па тэлевізору дзе-то зімой 2004 года. У меня, по-моему, былі тады зімовыя канікулы. Я прыехаў да бабулі ў Скідзель, і яна якраз я памятаю гэты зімовы вечар, як я там ад аўтавакзала іду, там з Гродна мы прыехалі на этот скідзельскі аўтавакзал, ідзем там праз гэтае поле па снегу там это дамой. Вот, і вечар, утульная кватэрка, і бабця там включае гэты серыял «Клон», першую серыю, вот она мне чамусьці у галаве засела дакладна. Слухай, у мяне, я не памятаю ніякіх клонаў, ніякіх гэтых серыялаў, я не ведаю, што я рабіла, чым я займалася. Напэўна, я ўжо пісала проста гэтыя свае лекцыі, планы, бо... У вас не было часу глядзець? Напэўна. Мне ўвогуле з відэаінфармацыі цяжкія такія тыя самыя штукі. І я памятаю, калі мяне дзеці прасілі зі мяне што паглядзець, то это трэба было са мной дамовіцца заранёў, каб я вылучыла час. Выслаць заявку на мэйл, пачакаць разгляд. Які мэйл? Напісаць на лісціку і прынесці пад дзверы падсунуць на мэйл. Ну, ты пачатку паставіць, там разгляд 2 тыдні, все офіцыйна. Да. Какие у
вас офіційні домовленості з дітьми були стосунки? Я не вмію глядеть кіно, да? І я пам'ятаю, що я можу там в'язати, допустим, що-нибудь і глядеть, і десь такі, так нельзя глядеть, ти все пропустила, там був такий момент, зараз треба перематувати, і от все таке. Вот, ну, тому я тоді, ну ладно, я обіцяла, все, я так і сижу і гляджу. До речі, так. для серіалу, ютубаў, от, можна згадаць, што у некаторых крутых гродзенцаў былі відэамагнітафоны, да, і гродзенцы куплялі ў кіосках там гэтыя касеты, да, у мяне дома не было відэамагнітафона, але ў бабулі з дзядулі ў скідзелі яны купілі спецыяльна для мяне вот відэамагнітафон, калі я прыйшоў на канікулы, я ведаў, што там можна это вот паглядзець. Глядзець на відео, да. А можна ж было яшчэ ў пракаце взяць касеты. Да, ў пракат здавалі касеты, пазней і вернуць толькі перамотаныя. Ну вот наконт перемоту. Я уже в прокат брал DVD-диски, вот докладно памятаю, кассеты, ну я памятаю, что их давали на прокат. Еще можно было на день рождения подарить кассету. Особливо, когда дети ходили в гости. Подарить кассету, это вообще у меня дома досюль лежать, там, напевно, 3 кассеты с моими этими всякими дзіцяча-садковскими ранішниками, новогодними, там, 8 соковика. Я памятаю, что ну, вот, адбылося нейкае свята, выдалі там бацькам гэтыя касеты, дома глядзець няма на чым, і мы ідзем там к матуліным знаёмым, у которых ёсць відзік. Все там урачыста глядзяць, я так зараз размешваем увогуле на гэтыя ранішнікі, я так было. Ну што, ну, мне там, глядзіце мяне там по тэлевізору, мне на касеце там паказваць. Вось, і прям вот всё урачыста трэба паглядзець усім, я там пасадзіў, всё, глядзім. Потым мы паглядзелі. Хтосьці прыходзіць там дужа яшчэ ў госці да гэтых матуліных сяброў. Ребяткі, вы не бачылі, пераматваем касету. І ў выніку там, я не ведаю, 3-4 разы гэты ранішнік шоў, напэўна, па гэтаму відзіку, і там касета ўжо была, калі дасталі, цёплая, гарачая, як я не ведаю што. Вось, але дасюль дзесьці не ацыфраваць, было файна іх ацыфраваць, все ж такі рукі не дайдуць. Ой, слухай, я з ранейшага жыцця згадаю, не пра нулевыя, але вельмі прикольна. Мы з мужам былі ў стройотрядзе студэнтамі, то бок это ще там какие, ну, конец 80-х, и мы были в Болгарии в стройотряде, и нам там были уже, там вообще дорого-богато, и там были видики, мы ходили в видеосалон, и нам показывали там мультики Том и Джерри, и муж говорит, вот когда-то мы вот станем крутыми инженерами, разбогатеем, купим видик и купим все кассеты Том и Джерри. Гэта гештальт закрыли? Да, я думала, я возненавижу этих Тома и Джерри, потому что целыми днями. У гарадзенскія відэасалоны вы ходили? Ну, конечно, да. У Червоной Зорцы был такие видеосалоны, мы тут ходили на прокат, брали кино. Ну, я не... Ну, так с сябрами менялись. Я уже не застал эпоху відэасалону, але вот з того, што чытаў, што быў відэасалон каля аўтавакзала, у будынку, дзе зараз гэты офіс МТС, які яго відэасалону ў 2003 ці якім годзе закрылі. МТС там гэты будынак пачаў як у нас рэканструкцыя адбываецца, будынак знесці і пабудаваць новы, штосьці падобна. І там зараз салон МТС, калісьці быў відэасалон, да? Не памятаю, не ўзгадаеце, колькі каштаваў прагляд фільма там? Не згадаю, я за што знаю. Я тады... Ну, я ж приехала, не працавала там спачатку, і пэўны час у мяне не было работы, і я пошла ў цэнтр занятасці, каб кшталту мяне поставили на улік, але что-то там, как-то там мне сказали, что ну вот не ставится на улік, і я такая печальная стою ў коридоре, до мяне подходит нейкі чувак і кажа, слушайте, вы шукаете працу, у мяне ёсць кіоск с видеокассетами, может, вы хотите продавать, вот ко мне пойти працаваць, продавать кассеты. У меня могла быть такая карьера, но я все... Могли бы столько фильмов поглядеть. Да? Я все прощелкала, да. Вот зараз, бачиш, нема, я свой шанс упустила. Ну, відэакасеты памятаю добра, вот іх пракат не застаў, але я уже застаў пракат DVD-дыскаў, вот уже дома вот памятаю DVD-прайгравальнік, і памятаю першы дыск, які мы набылі вот разам з гэтым, то бок мы набылі гэты DVD-прайгравальнік, і першы дыск быў, гэта быў дыск са зборнікам мультфільмаў про Лёлька і Болька. Вось, это прямо памятаю дакладна. А калі адысці вось ад гэтай тэмы дыскаў, касетаў, відэапракатаў, памятаеце гродзенскае тэлебачанне тых часоў? Што ўвогуле паказвалі? Не памятаю. Вот эта телерадиокомпания Гродно на улице Горького с этой высокой вежи. Я докладно памятаю, прямо в голове проигрывается песенка. Это доктор Числобук.
доктор всяческих наук. То бок Да. вот некая такая Так, адукацыйная так, так, забаўляльная так, так, праграма ага. на тэлеканале, ну, вот лад тады яшчэ быў, Ага. гродзенскае тэлебачанне, як вот, Мгм, ну, мгм. бу- Ну было так, там областные центры там Да, некий што пэўны як час сёння мели там на этом. пад Мгм, Беларусь 4, вот гэта ўсё. Я вот памятаю, вот адзіная праграма гродзенскага тэлебачання, якая ў галаве засела, Ага. это вот это дзіцячая забаўляльна Ну адукацыйная так, вот так, доктор Числабук, Числабук. да, это Вот. так само Я згадую, згадую. вот гэта ж актор Театра гродзенскага лялек, тэатра лялек, да, да, і там да. была яшчэ некая вот эта кукла животоговорящая, да, довольно такая крыповенькая, страшненькая, калі узгадую. Вось. Але гэты актор тэатра лялек, ну але ж я нават не ведаў. Ага. І была такая сітуацыя пару год таму, мы з сябрам ідзем у тэатр лялек. Ну, мы уже, ну, вот, дарослыя вроде так, люди, да, так, которые так, універсітэт скончылі, вот прыходзім у тэатр на спектакль нейкі, ну, мы дурныя, що такое, якраз з'яўляецца гэты актор на сцэне, і сябра сидит: «О, это же доктор Числабук!» Я не ведаю, что там подумали люди, якія побач з намі сидели. Яны Ну, падумалі, што вы вот ад Сапраўдная той, ад градацыя, той да? пары нічога і ў вашай галаве не затрымалася вось. Апроч гэтага Числабука. Ну, Вось, так. і поэтому, ну, вот гродзенскае Боже, тэлебачанне, міла. акрамя гэтага, Мгм. нічога не ўзгадваю, які там праграмы былі, здымалі, паказвалі, але больш, ну, вот, беларускае тэлебачанне, оно было Ну больш так, некае так, такое так, так. пашырана. Подороже дилетанта. Да, это Угадали вогуле его, да. классика, да, Супер, да. такой тревел-блок моего Мгм, дзяцінства, да, мгм. пошив с некой адукацыйнай, інфармацыйнай такой Ну, там накірункам. такие там штуки, сидишь, такие, ничего себе. Да, Юрий Жигамонт его, по-моему, Жигамонт, зовут. Я на это Гродно потом приезжал, позднее, конечно. Да, уже, я вот да. был, На Мовна-Нова. да, я був на сустрэчы Я з ім, была. вельмі цікавы персонаж, які он ввогуле по адукацыі, як я зразумеў, калі нічога не быў, то он этот краножку на кранах там на вышыні да, дзе-то працаваў, потым неяк патрапіў на тэлебачанне. Да, вось гэты трэвел-блок майго дзяцінства, калі па нядзелях на этом тэлеканале на СТВ, по-моему, показывалі. Ось, у нейкую вёсачку, і прычым я памятаю, адну з выпускаў я прям чакаў, глядзеў, калі он была абвестка, што он вот паехаў, выйдзе выпуск з вёскі Халопінічы, гэта Крупскі раён. Там нарадзіўся бацька Максіма Богдановича. І там же ж вось адтуль паходзіць моя адна з прабабуляў. Вот моя прабабуля і прадзедуля па адной веткі вот паходзяць з той вёскі. Я прям чакаў, што там пра Халопінічы он распавядзе. Ну так, не было інтэрнэта, да, гугліць там не было шансаў. Да, тады яшчэ не зойдзеш Вікіпедыю пачытаць пра тую ці Да, трэба было чакаць, пакуль пройдзе там тыдзень ці колькі. А што яшчэ чакалі? З гэтых «Всё нормально, мама». Да, вот Грибалёва, я памятаю так само з дзяцінства, вот это вот «Всё нормально, мама», это так само такая вот классика выходного дня, вот все это клипы российской попсы, да, там кто там, Катя Лель там какой-нибудь, ну, что-нибудь вот такого, да, вот эта музычная подборка, але ж оно ж не только на музыке, там некие подорожжі там постоянно были, там вогуле, як я узгадываю ее, куды толькі не кидали, що з її тільки не робили. І хто, напевно, її продюсери там, ну, от хто там керував гэтым проектом, да. Ну, прикольно придумали, реально. Да, но это было нестандартный, для початку нульовых, это был прям нестандартный, вибухний, напевно, проект для молоді. Родний, да, наш, навіть мені дзіцонку это було цікаво, заворажуюче. Глядеть. Вот, и еще, ну что ты еще вот показывали? А слушай, «Джунгли зовут» это раньше, да? Вечером в среду, после это обеда. Да, это 90-е, это 90-е. да. Это уже раньше, это Окей, без меня было, это без меня отстой, было. это отстой, это... Не, ну чему, все может еще где-нибудь мы про это... Коли вам цікаво 90-е, расскажите. Как это? Напишите нам заявку, мы разглядим 2 тижні терміну, і потім з печаткою вам У пришлем. 13-14 днів, да. Да. Что еще такого вот было в белорусскім Слухай, а это «Доктор Хаус». Доктор, ну да, серіал, напевно, Паладу його так само от показували, коли він почав виходити. Я не знаю, де показували, ну, але, да. Я кажу щиро, я ніколи не глядів «Доктора». Ну, мені ніколи не заходив, не подобалося. Може, одну серію, яку глядів, але ну... А мы глядели всей семьей, и потом на дисках, нам там у одной коллежанки были диски, она нам давала сезоны там на дисках, да, вообще, и мы глядели «Хаус».
меня ў дзяцінстве заўсёды мне забаранялі, але мне вельмі хацелось вот паглядзець Сімпсонаў, вот этих жоўтых чалавечкаў. Але зараз я дарослы, я магу сабе дазволіць глядзець і Сімпсонаў, і паўднёвы парк. Там, і вот все, што мне забаранялі глядзець у дзяцінстве, я магу вот спакойна паглядзець. Але я памятаю, што вот іх паказвалі позна ўвечары па тэлевізору, вот, але мне забаранялі, не дазволялі глядзець. Слухай, вот я вот не глядела, вот мои дети глядели, а я вот, ну, что-то я пыталась, в адукацыйных мэтах я спрабавала паглядзець Саус Парк, как-то вот не зашло. разъема нет, у меня старая версия. Ну, вот HDMI. Ну, у меня такого нема, мне там только эти лямпы трэба менять, что-нибудь такое. Яшчэ у 2009 годзе на беларускам ТВ выходзіць беларускае «Што дзе калі». А я ўвогуле, ну, мне заўсёды цікавілі гэтыя все перадачы расійская, дакладна памятаю, хоць мне з маімі дзіцячымі мазгамі глядзець там такія разумныя праграмы. Але, ну, вельмі, я памятаю, кабельнае тэлебачанне, калі падключылі нам, з'явилось кабельное телебачение, и там был один из каналов таких, он назывался «Вопросы и ответы». Ну, вот некий российский телеканал. И там просто круглые сутки крутились эти, ринги, свою игру, там что где колебало, вот эти вот все, ну, интеллектуальные гульни. Я прям вот глядел, я вот сейчас в школе вот цікавився, играл у этой все «Что где коли». Вот. И прям докладно памятаю, было круто. Я был рад, что белорусская версия «Что дзе калі» з'явилась. И праз 11 годов после его з'явления она вот постояла падчас здымак в массовочку потрапіла, пастаяць там вакол. Хто гуляў? Слухайте, я зараз гэта было 4 гады таму, я нават не згадаю, это был. А дзе здымалі? У Мінску, гэта, да. У якім павільёне? Магу параскрываць, да. Да, раскажы. Это ввогуле цікавая гісторыя, як я туды патрапіў. У гародню прыязджаў з канцэртам гэты Лібонік Серёжа Башлакевіч. Это быў год 19, конец 19-го, пачатак 20-го. Вот, якраз. І пасля канцэрта мы там всей великой компанией пошли до мяне ў госці на кватэру. Отдохнуть, отпочить. Ну, что после концерту яшчэ бывае. Ну, вот, такой вельмі прыемнай кампаніі. Лезь Денису з намі, ну, круці. Класіка, без Дениса мы не будем, выпуск не обходится. Вот. Короче, и вот мы штосьці стаім, размаўляем на кухне, и я тут узгадываю, что калісьці моя любимая жонка мне сказала, блин, вот глядзелі, што дзе калі, блин, вось бы было файна потрапіць вот туды на здымкі, паставіць у прыгожай чорнай сукенцы и все такое. Ну, я такой, ну окей, да, прикольно, круто. Вот. И тут мы стоим, я такой, что-то узгадываю. А Сергей Башлакевич, он же, до речі, передаю ему привітання. Ну, радь он поглядзець гэты подкаст, але все равно передайте Сережа, значит так, поглядзець. Примусим, да? Вот. И я тут узгадываю, что Сережа Башлакевич вельмі близко звязаны со «Што дзе калі», граў яго, и все такое. Сергей, як вот потрапіць, ці можаш неяк дапамагчы? І он напиши мне праз 2 тыдні, я там все дамоўлюся, цябе внесут в списки. Все, я ему написал праз 2 тыдні, у нас внесли списки, и я повез жонку на «Што дзе калі» в Мінск. Это как раз было плюс-мінус там дзень-два, калі ковід, першы ковіднік у Мінску з'явіўся. Вось, поэтому я вельмі удзячны Сергею, что он вот дал такую магчымасць посвяціць тварам за гэтым круглым столом. Ну, не за самым столом, але у гэтай масоўкі. Вось, а здымалі ўвогуле ў нейкіх на ускрайках Мінска, в Олгучы, где-то за этими войсковыми всякими городками. Вот там можно некий дом культуры, у неких подвалах, да, там есть некий павильон. Ну, то бок прикладно, як мы здымаем. Да. Мы амаль знатакі. Што мяне здзівіла, гэта прям вельмі маленькая студыя. То бок там реально не пропихнуться. Там вот вроде, калі по телевизору ты глядишь, ну, там три шараки людей, да, там вот реально ты вот стоишь, там один к одному в потылицу дышишь, там трешь, ну вот там уже... Мы тут нават это с тобой лепшим знатакі. У нас тут, да, можно это раскинуться, развалиться. Вось, а там сапраўды маленькая гэта студыя, стол, и крыху удивил вот больше за что сделал это, да, сапраўды это маленькая душенькая студия, хотя, ну, сам павильон там великий, просто что оно вот такими вот ширмами неяк все огорожен, да. И там всех расставили, да, всех запросили, по списочках провели. Так, вы становитесь тут, вы становитесь... А я человек простой, что цікаво, я человек простой, у меня як бы гардероб невеликий, ось, у меня нават не было никакого такого парадного строя. Ты без смокинга был на «Што дзе калі»? Не, я попросил у бацькі его весельные...
со штанами, там, например, там шерейший за меня, там пиджак, ну, вроде так больше подогнаны. Ось, і поэтому, каб я там моцно не виглядав як нейкі там шкет, ведаеце, меня там у другі шэраг паставілі. Хаця я быў і не супраць. Але я ну, я ж прыгожа, калі яшчэ такі, да, конечно, да. Мы пайшлі па мінскіх барах, потым у гэтым строю сустрэцца з сябрамі. Я сяджу ў гэтым прымятлічку, пінжачку, белай кашульцы у мінскім бары цвіці, да. І тут прыходзіць сяброўка і такая... Вот, это вот я, да, убачыць можна мяне раз у жыцці такім прыгожым. Вот. Ну, а потом, это уже, конечно, было после 10-х, але я так само еще был на телебаченні, светил ФСМ. Была такая интеллектуальная программа, типа вот как в Рашке был этот самый умный, что-то такое, там на пытаннишки треба отказывать. Вот, меня, короче, запросили, я был, удельничал. Ты был этим самым разумным? Да, там «Дети нового поколения» она называлась, показывали по телеканалу ЛА. «Дети нового поколения». Да, я, правда, там при 8 классе, это был 8 класс, это, правда, год 11 уже, напевно. Меня туды привезли, я, правда, после первого тура вылетел, не набрал. Але ж, потім показували на весенних канікулах, коли я був у бабулі. І що, для бабулі і дядулі поглядеть внука там у телевізорі, ще сусідку треба позвати, щоб так само погляділа його. Засвідчила, да, і всім розказала. Погляді, який у нас внук, да. Ось, хоча я спробував знайти ніякі архіви, але, ну, немає ніде у інтернетах в сеті гэтых архівів. От такое, от я пам'ятаю, от такое телебачення нульових, я згадую, що гляділи Гродзенці ці того. Ой, ну просто круто, просто круто. Что, ребят, вы глядели? Да, напишите у комментариях, кто что глядел у нулевые, а мы потиху будем уже скончать наш гэты выпуск, рыхтоваться до наступного. До наступного. Да, что, чим далі, тим веселей. Наступний випуск буде інтерактивний, напевно. Коли ми не передумаємо. Да, вероятно так. Поэтому, шановні сябры, яшчэ раз нагадуем, падзяліцеся ў каментарах, хто што глядзеў нулявыя, хто якія перадачы памятае гродзенскага, беларускага тэлебачання. Нам будзе вельмі цікава пачытаць вашыя каментары. Не забудзьце паставіць падабайку, калі вам спадабаліся нашыя ўспаміны. Альбо не падабайку, калі вам не спадабаліся наші ўспаміны. Ну, тады мы абразімся. Нічого подобного. Все нормально. Любая. Мы ўспрымаем крытыку. У нас можна крытыкаваць, нам можна рабіць прапановы ў пісьмовым выглядзе. 2 тыдні на разгляд. Все будзе. Все равно YouTube не показывае колькасць дизлайкаў. Ось так. Можете ставіць, што хочаце. Карацей, всім шчыры дзякуй за прагляд. До новых сустрэч. До новых сустрэч. Калі, где? На падкасці гавораць Гродна і дзе заўгодна. Бывайце. Пакуль. Гавораць Гродна.